Dragi sugrađani, sloboda se od našата mila Makedonija. Pomina jedna godina, do koja nenormalno to, do prikažuva kako normalno. Koga odstupite i grafonite nazaj, stana vizovi i sekundelje. Zato što verojatno za svite njih isto da li je Slovenija ili Slovačka, da li je Brain ili je Brainstorming. Ja i si reče čovjek, znajete na vikatice. No to samo pokazuje kakvi kvaliteti ima ovaj čovjek. No najlošo se, što koga reče no discussing for identity, sve pa svakane da ga to ne samo što razgovara za identitetom. Tuku i si odlučivao od svoje ime što će pravi, što nešto što nema posjedува. To je nešto što je na svite nas, no i na onije pred nas, no i na onije posle nas. Nije se, braća i sestri, pred seriozan test na istorijata, na narod, no i pred duhom i delotom nastavite i imite generaciji i pokolenja. Nemojte me navećat predvolem optimist. Može li su to, ne znam, no znam da ga su borec, motiviran borec, zato što moja ta zemlja i moj narod se opraćane. Ja su verni i nikoga nema da je izguban nadešta zato što verujem. Verujem do svojeg naroda, verujem do moja ta zemlja, verujem da nam istina može podobro od ova što je svega. Neka nam istina svite nije zasluživate podobro od ova što ova vlast popravi. I zato, ako me prašate da li će pomeni me, gordo isto ispravena glava mi vela, da, Makedonija će pomeni. Makedonija će pomeni. Makedonija će pomeni. I nema drug izbor. I nije kako generacija, nema me drug izbor. Ta pobjeda mora da vide na svite pomene. Da svite pomene na naše doživenje. I vrednostno, no i sistemski. Dragi braća i sestri, vištinska ta realnost, a ne ona razupavenata, veštačka ta nazora zaja, esmerna, pomina jedna godina na razočaruvanja, iznevedene očekuvanja i urivanje na dostojstvo, godina propuštena u našite životi, godina na neravota, složavanje na podelni haos, godina na politički teror, apselja, upadi, tortura, godina na ekonomski neuspesi, na složavanje trudenskom sveskom, godina na iznevedeni očekuvanja i lažni vetuvanja, godina u koja narod se sočuva svoj istinata, neka vetuva sve i sve što, a ne ispodnija ništo. Nitu se geografite ima po visoki studenci, nitu dokolite po visoki plati, nitu pak penzionerite po visoki penziji. Zdravstvo to nije ruinirano, bolnici te propadja, lugeto čeka po hodnici. Cenata za to je plakato najkapo to nešto, najskapo to nešto, a to se nigmite život. Obrazovanje to nije slobodan pad. Univerzitetit se na kraju na listata za kvalitet u svjetski ranking.
a studentite, a mladite, tije se razočarani, dragi moji sugrađani. Mladite si zanimljiva pred našite oči. To znači neka Makedonija se rasprstula širom belio sve. Zamira životom do makedonskih gradovi i sela. A to je taka zato što je izgubija građanite Berbata. Vladata gi razočara mladite. Ja uništi ta poletna energija za život. Veduva 5% rast, a donesla 0. Gradežništvo do tone se gradi 35% pomoći. Se palaco pojete parimo budžetom. A neka žuvat, deka parite se oni jer sobrani odarac na narodom. Vašite pari so zvoljevata pita za naftata i dizel gorivata. Imame situacija u koja ministero za natrešni radoti apsi samo koga ima politički montirani slučaj, a ima 0 akciji za kriminalci. Patriotite se o zatvor, a kriminalcite na sloboda. Ovo je, dragi moji sugrađani, za žal, realnost samo naša država. Za žal ove brojki, ne se samo obični brojki. Toku ove brojki se luđe, realni luđe i semljenstva. Kako i realen standard, ili kako što Zoran Zaev lažeše život. Zoran Zaev zaborav jedna navoda, deka životom nema repriza i nema vtora šansa za vremeto koje je izvinula i godinite koji se guba. Dok gledam kako onaka podnasmejan što lažnata skromnost koja glumi, raskažuva kako polovno se živjelo i kako počnalo sela se pogodilo. Pa u se glasno vika, ne šupoti, deka donel zamislite 16 novi investiciji po Makedonija. Evo da me prašam, da li ste vidjeli nije da donese jedna investicija, ne 16, jedna investicija. Ja nesam go vidio, a mislim neka sam informiran i neka pratam dovoljno. Da me prašam nešto, da li nije, dragi sugrađani, da li vašite sugrađani, da li vašite rodnini, prijatelji, da li živete podobno, da li mislite neka kako trnalo gdje živete podobno. Ja ste dala odgovor, nema toga da se sluči, dragi brake i sestri, nema toga da se sluči. Zato da zastana doleka ne je predosna, da gi zastane doleka ne je predosna. Izbori mora da ima. Predvremeni parlamentarni izbori zajedno sa predsjedateljstite mora da ima. Ajde da podnočime čist jednako teren za svite politički partiji. Ajde da izbereme predsjedatelj na BiH na predlogna opozicija. Ajde da formirame tehnička vlada na 100 dana pred prevelite parlamentarni izbor. Proćem isto kako što bećemo 2016. koga Zoran Zaev i SNSM i zagubija izborima. I da vidime da li narod se oglasila za ovo što vam pravi Zoran Zaev i SNSM. Dragi braće i sestre, političkata borba, nivoto na političko umesuvanje drastično je opadnato volje podog period.
i nametati se lažni standardi i vrednosti za to kako politika da treba da izgleda i kako političarite treba da se odnesuva. No sve to mora da ga promenime. Zato što NATO, koji nesumnjeno je značajna alijansa koja strateški se stremime, sama po sebe nema da ne promeni kako ličnosti. NATO nema da napravi kamionite na Zajevi pomolku da vrta. Ili Evropska unija nema da gi navali hektarite za sadeništvo marihuana na Zajevi. NATO i Evropska unija se veće streme na nas i našата generacija. Odlična možnost zadržavati i građanite. No promenite da održavate. Mora da počnete od nas samite. Mora da verujemo sebe i da verujemo sopstvenite kvaliteti. Da se sondane sistem kada što vrednostite i kvalitetite čovječki i profesionalni će vidjeti primjer za uspeh i napred. A ne za to koji su kogo je blizok ili da li se poznava sa Zajevi ili su nekoj visok funkcioner na SDSM. Ne vikam neka i porano nemalo isti ili slični navodi. I neka ne postojat navodi za kritika od vremena na dolara zapravo ne. No vikam neka to mora da prestane. Mora vrednostite da vlada, a ne čovjeko da mi kreira tije vrednosti kako što mu odgovara na momentu. Mora principi i mora odlučnost. To je to što treba da mu nametneme, dragi braka i sestri. Na Makedonija i treba nova generacija političara koji će nas misluvat po inaku, koji će gledat daleko, će ima jasna televizija kako da stigna do tamo. Na Makedonija i treba i reformiran SDSM i odgovoren i kvalitetan SDSM. I tamo ima mnogo luje koji neće se glasuva s ova što se slučila. I tamo ima kvalitetni luje koji može da pridonesa za dobro to na Makedoniji. No za nadolje do toga, prvo i osnovno, mora da se porazi Zoran Zajev i to da se porazi ubedljivo, silno. Dragi moji, Borsum, imam golema čest što stojam ovde pred vas. Ponizno, barajki da mi se pridružite. Ne kako što Zoran Zajev nudejki rešenja za imeto i kapitulacija vikna sledete me. Ne takav. Tuku da mi se pridružite zato što ja su velen od vas. I skide nije sme to što ovo vreme je potrebno na naša država. Verujete u sebe. Verujete u sebe i će uspejeme. Poštuvame sa rabotno leto, će go posjetime sekoj dom, sekoja peda na našata Makedonija. Što je možda poveke ljudje, će razgovarame za problemite koji me piša, no i za to što nije utre treba da napravime koga će formirame novata vlada do Republika Makedonija. Će bideme potraj vas, što vas, što svi te građani, bez razlika na verskata, etničkata i partijskata opredova, svi te građani se zasegnate. Mnogo odglasatite na SDSM se čustvovati znameni, no i Albancite, Turcite, Romite, Srbite, Vlasite, Bošnjacite i ostanatite, nema podoban život i podobno se krvnjevi. Morame da pokažeme serioznost i odgovornost.
širočina i posvetenost, kadrovski i programski potencijal. Za site da vida do nas realna alternativa koja sa sigurnosti donese ponovno i koja će i poveli porozite na dosegašnjava politička elita u državama. Samo taka Makedonija će poveli. A ključote u nas samite. I voliko i drug po nas samite je ključo, braće i sestri. Na Makedonija i treba ekonomija, a ne dvojazičnost. Na Makedoniji treba napredost i prosperitet, a ne podignovanje na vještački zidovi i podeli. Ne obacite, isto kako i na Makedoncite. Im treba novi ravoti mjesta, a ne protivustavni zakoni za jazice. Kako pominula prvata godina, da li može mi neko od nas smeta neka može storata da vide podala? Da li ovdje uvjena vlast može da naprava povijek? Odgovor od brake i sestre je jasen. Ne! I nema kapacitet toga da go stora. Nema da naprava da vide podala. Dragi brake i sestre, kako što spod nas na početak, ovaj istorijski period za svite nas i jedna razkrstica o koja se noljame vo naše to pripisuvanje, vo naša te istorija. Se rešava prašanje to za imeto. Mnogo umira go očekuva naše odstav za ovaj problem. Ja sam ovdje pred vas, nemam druga opcija, jer idam iskreni otvoren. Zato što, osim što znam, neka ta tema je među prvih trpeo interes na našite sugrađani, zajedno s ekonomijata i podobne od život, edinstvenite informaciju se tije što ih doznavame od javnosti i medijumite, a gledame neka grčkite medijumi se ne presušen izvorne informacije. Kad i kažem nešto, vlegovo politikata zato što mi je važna Makedonija. I ninata na mojite građani i na mojite deca. Na našite deca. I za mene, dostoinstvo to i česta, gradili su godini, nema cena. A nema cena zato što čisti od obraz je ogledalo po koje treba da se prepoznaje jedna ličnost. I kada čovjek novu teško mi palja, koga gleda ovi denovi kako nekoj drug koje je vlasno ova naša ljubava zemlja, sigra se do slično do nasvite i ja nas prodava česta kako da pada. Ona što je nasvite i što mi pripalje nasvite, go prodava mnogo jeftino. Iako to je bezceneta. Sigra so trpeljijeto inteligencijata na 2 miliona ulica. Izleguvaše Zoran Zajev i kažuvaše neka nema da ima promjena na ustavu, neka će go zaštitali identitetom, neka ima nekoja žica od gitarata Makedonija se vikala. Kako pominalo vremeto, gledam neka ne samo što će je istine žicata, tuku i gitarata svaka da je ispogani i iskršćina pačkina. Svega veli promjenata na ustavu ne bila promjena na identitetu. Ako ne veše to, zašto ustava se definira naša ta zemlja, naša ta država, njezinoto uredovanje. To je naši izvod od matična ta knjiga na navednika. Svega koga ova promjena, svitek je ne ostavuva po toga ovog ima. Ako Zoran Zajev vo njegovi od izvod od matična ta knjiga na navednika se napiše, na primjer, Evro, njegovi opomenjen zbog, od toj moment pa natalu, svitek je go vikame Evro Zajev.
ке направи непоправлива šteta. Непоправлива šteta што нема назад. И затоа сакам да порачам и да повторам дека ВМРО ДПМНЕ нема да подржи промена на устав со цел промена на уставното име. Од ова појасен став нема. Историјата ќе суди кој бил во право, а името на нашата партија било и ќе биде внатрешна македонска револуционерна организација, демократска партија за македонско национално единство. Ке не заплашува гонат и притиска, ке ни се заканува и армадилата неверници ке не критикува мене и оваа генерација политичари во партијата, мои соработници и другари, но ќе им порачам нешто од овде. Ако некој смета дека ќе се уплашиме, се лаже. Слушајте ме сега, добро мои политички конкуренти од СДСМ. Не ви се плашиме. ВМРО ДПМНЕ не се плаши. Не се плаши кога Македонија е во плашање и мината на нашата земја. Нема страх и нема предавање. Затоа што ние одиме по патот на вистината, по патот на татковината. А кога си на таа страна, тогаш си победен. Сакам да ви кажам нешто од срце. Сакам да зборувам нешто од срце за сите вас. Знам дека добро знаете што се случува. Знам дека на моменти имате дилема кој е вистинскиот пат. Верувајте, секој ден во сите средби со вас и слушам вашите размислувања. И јас сум многу загрижен како и сите вие. И јас ја гледам вашата загрижен. Јас сум само 5,5 месеци председател на ВМРО ДПМНЕ. Некој ќе рече прекратко, некој ќе рече доволно време за акција. Некој има повеќе, а некој има помалку доверба во мене. Некој ми снеки нека тагате цела тарка на мене, вела сум нечија сенка. Некој вела ќе оградувам од старото раководство. Некој верува во состема нешто трето, дека некој ме донесол да направам нешто и да си замена. Некој пак има состема различна теорија. Но јас на почеток, додека не ме запознаете подобро, не барам целосно да ми верувате мене. Барам да си верувате во самите себе. Вие сте народот на Македонија. Сакам да ви кажам директно, не постојат волшебни решенија и не постојат магични капчиња со кои ќе се остварат на брзина нашите замисли. Не постојат. Патот нема да биде ниту краток, ниту лесен, но на крај ќе победиме, ви верувам. Работиме посветена на новата програма за вас. И тоа ќе биде нашиот патот. И нешто пошто сите вие ќе направите разлика со овие. Нешто што верувам дека сите вие ќе се годеете. И да споредите што носи во себе
ova generacija na ovo ne dopomane. Kad spomenem samo delo dole na što работим. Нема да ветиме поврат на ДДВ, но ќе ветиме помало ДДВ за сите оние артикли кои што се најпотребни за граѓаните во вредност од 2%. Ќе ветиме за сите компании кои што ќе вложат во развој и реално вработување на луѓе. Еден куп даночни олеснувања. Ќе ја укинеме големената акциза за дизел горивата. Ќе ја укинеме. Нов лик ќе изградиме на здравството. Преку масовен пакет на реконструкција изградба на нови болници. Ќе вложуваме во нов медицински кадар. Директна понуда за вработување на 500 студенти секоја учебна година. Ќе се одрзнеме да за време на нашиот мандат ги изголемиме за 50% примањата на образовниот кадар и за 40% пензиите на пензионерите. За многу кратко време нашата програма ќе биде представена пред јавноста, пред вас. И таа програма ќе содржи многу решенија на реални проблеми, на ваши проблеми. Тоа е вистинска програма на една политичка партија, а не правно слово на хартија. Тоа е ВМРО ДПМН и така ВМРО ДПМН се грижи за своите граѓани. Јас, Христијан Мицкоски, стојам овде пред вас, со име и со чест, и ви велам, ќе победиме! Ќе победиме! Ќе победиме! Заеднички сложно и обединето! Народот ќе триумфира над неправдата, над темнината,